ze anui ko dorat le ai ze a na ko ka dor lo za ne anui do roki bom ge pui mi ram ne lem ram ne me ko ke tok anu ze do de glass like a sub do ze ko soi de lu te bom ko le as a preparation le si do ko to ke te ma do la ko da le mi na mi som pe ni ka de ko go gan ro ti ma ke ai ni bo tu na bo ra ka bom ko ne ki le do de Lestu mi ai mena mi poni te sen na lo season mai lo raki goi de ai kom ja anui long preparation te bi ge rona lu nei kan te ba pelongu anui longu ka khru je lu nei kan te le se ra ne anui bible je i ke da sumok ji ne look account ne mai asu arang rahang ge sang le look kana bu te set ne kresro kremdai programmer rodan kresro samai ne kia lo bi le ai po background za history za rang bam ni na phije ti da jing na dui tak te ge look account na look kana go ke tu roi la mune Caesar Augustus ka se pe hagong tak sial pe bile history ke alo ge cruel pa zimna ka sia ba pa za zimno do te sa ra hing ma pe ma du zimno go ring ting do thau te ma pe le se le history say na Isaac cause power to interest man I angam bang kule asam sotet kule kasina power bang kule isne spoting ya Rome kate is a plan Rome na wong to the rule the thing de spoting ya pana census anoi government census rogum the spoting ya right now there's a summary again Syria again census also lay enter Roman world also lay see gaza Bible gano ko kang me Matthew account ge Luke account ge pmi zaina kang me history saina Joseph nai Mary leza panai pe ne nongai ba David ne nongai ba Jerusalem ge register tu rang ge wong lay sile ling singa no pungze mpui temang rabe pumre set pelo ti me distant dai ti mi wasima ke history je sina Bible ko tera mana le situ simia ka sebde history ja nuya ka thai du khai sang si to di ka seble ba me les tu mine se ne to blange ko gu distant ko rang pri males tu ko hang jing ne si je register se census se du lo sebne tax lura hang jing ne ko government je te su ji le sebne Mary le nai mar na Joseph ne Mary le du ngolu je spo bang ge sang ai le sebne Isaac ko history ja du tak ge rang ai le sporting ge economically zaina politically malai ni ge Roman mugu kete se ti su ka sang lai ka se le zaina political tu zailot ka se be party principal party ko underground umba arambai kidai gena punoina unko government du sito di buli lungja punoina zailot ka se party du bamne isene heze bamge punoi go religion harad same pe go do hara se te to di be hazaina mi pui nongram leja kasya gu tok te teza punoi no pe me ndai kimi ka se punoi go ring mi pe mi do talk sia te wa mi zaina punoi no pe sai te ti mi hebe sa punoi no pe simprin te un punoi go ring ne account de le se le no pe se da se he ham ram sa punoi go ring ne spo go tinga se long ne se le se ka sia na pui ting je ba me le ne zaina punoi na worship punoi ka kulum za haroli te bidu de kulum zo ne je na ne zigne nuko Luke karamuza shepherds kame mili reina duida ge tingim angels serami anoi angel kasebse confused bida angels goblins kasebse zane cherubim seraphim aporama ponigu function je reconcile gu tonya le function je sam je angels pene punoi de sam ibe
po gai bu sam le mai the joy of Christmas ku sui the sam po gai le se le ko to te bi se ai po gu the joy of Christmas sui bu sam ja shepherds ma da na mali re mu da na rang rai lo se be ko dei pre ge mi sui pe lang ma mi dong ga ma zaina te ra sa ra ga be ne me zaina q family problem ne me ne ko nom zing ne me mi sui pe lang ma mi sum ga ze sporting ye bam be le he be ge hara tingwong pana du dei pre lang ke ma to la ti le de hara bu plan ze Genesis account na ha ko le bling sing na lu ine ti ren le na ai na sol ke dang to ni le shepherds mli re ma du ze panoi du ze workers low class panoi du ze mli re ma du na sporting ya ma mu du sa kai ma pe le panoi du katnet tu lu dum ya ngoi ko le je se le unprivileged people ma ko tu pedau ide in ke bi ya ma mi da panoi ang ge ko me society ye bam no je ma te ra hang ma to te ra hang ge privilege tek tu go di be le se le ko ma li re ma tu se jai ne ga de me ne sai na reject pe bi be jai ne panoi du le si le je ka te ye ma pe jai ne panoi gu to te wai be ma li re ye je bam gu panoi hiang pe be du kêu lăng bagu kena punui hiang pe je bagu le se se ram Jews nu culture ke Jews nu gu society ya as a practice te bi ke sporting ya zaina punui je mai sang ne ke mali ram tu je asu je re he je punui gu duty de le se le sina zaina spolo ke punui gu routine punui na mili du pi se hang sang na zai ko le me siana lu siro ne ro me tele du punui go lu si ro me ne commentary ko ne lam to ne punui se mahang tu ma ba zim na be ge zai na punui ka ke tingmui nu ko ba ge le tingmui mui ding ge punui mili re se ko ne se ne he puno ke se punui radi na punui go mili du te me azai na punui se samdam se sang me maybe tiam me se bam ko le bam le japani ne he zimna bu mani ge se sakale radi ne azai na ne ko puina kame mi tu se ra hang ge punui re mi se bam le spolo ge tingim angel pe na bom le punui ta ge sablo se rang le haragu samki be zaina good news good tidings ka se be ragu samki be nuni da ka pungong le se se rangai le mi li dei da ge si je sam ibe po bai me du se anui na numang zin bu ta ge shepherds ke lang da zim na na sei lang ba reset de ban da ge Jesus Christ za gom le ni spolu ge punai je hin ka sang di le si le hebe angel pe ne kings law nui ham sami be pung le jak se le po sami be pung mo se Israel mahange zaina kdei mahange dei me hai na hange pung le se be namai ai po ze ko anui loop account ge loop na go the set ne preso samge ro je tu tam se ra ne pane pungong ze namai anui hange pe sai ne pakang tu ze padum tu ze ase ze pungong gumang le tu the joy of Christmas ai gna su de pane pungong ze ko lo rabu plan gom ze ko lo ze ne the Christmas of joy zaine love forgiveness peace salvation giving or pungong ko de ni o sei ne Malaina sang set se Jisu na pu plan pungong ba za pana punoi hang ge joy pe ga za ai za sang set se pe ko ne harabu kan ya badu
zai na lunai ngam badu zai na go ge kit nai badu rimbam du zai na kan yap to te ra bu lung su yu pana na pana pungai pungke ko le aja tingwai ko le aja anui ngai ma ra ba koi na ket le pana sporen mak sa wholeheartedly pelong sing gina anui zim no tu concern te no ja go ngai le grace joy ulang be sui be my Christmas ke pon pungoi le sile signa no my anui Christmas na preparation te ja ba joy love forgiveness peace get my be salvation rimbam jane giving aporam ja anui lunga kai kam malini lo do group le do ai ja bam kam ma ge tingong Jesus Christ na tingong na pno ko ai ja langai le ai ja misui bisam le sui zaine ai porama sam anui du kana sevdle anui sikam le Bible ga road le ne do anui he se ja hang de he de ja ka anui punga rende pungai mang na anui sui pe ngam na ko de pungai na anui sui yu de ai se den mai bu message di tak ye rang ja hello su do anui inka anui bu context ko sak ye rang zai ne anui seeker te me do I parimbo se ne ya seeker te sima phoida ko seeker te sikura ma lan la muile ai ga nei por te pe bu parama misui tak se the joy korin kyapo kau hap kablu ke nui ga sui ba de gum ne mi si du kap se rai lam mai sadaya ga le ne misui ran te ja ko le he mi hang ke tam arun ta le ya ne ni ga ga he mi hang kalu le ja kong da du ngam bi gai le mi sim le sui ran te ya ai ko mu sui ge ja hello ai ko bu sui ge ja lasting ma ko ni te wai sakai lu je loi le lestu ne mai anui ko zimna ko ring ting ana anui ko joy ni sui ba anui ta ban ne limited to sang ko he mati ma ko mi sui ja o mi sui ko roki ke ni ro sam ki ngai de he ai ne te pa zai ne ko me kilong ga problem me no ma je mo ham re ga da mi sui to dai se roki wong dai da mi sui ja lim te dai lo he lu ko anui ko ai te pray ko Zeus mo society do mi sui ma pa dai te me ka re mi do Jesus Christ na pi lu te mi do ai lo la ka nom ra me no of thing ge pati bum je he je gong kyo dai ko le jina anui gu sam so ga na anui gu ma ta te gu na ke tu mi sui sang ma mu do te tham parai adi je lam le jina malai ne anui gu sam so le ja anui ting ra bi bam le se je ra ngai le jina Bible ne Peter ka chum gu kre ne ra ngai ba lam le first Peter nang gu sam so ge kasia da gu samsa samara nang gu samsa ge zimna du terkyu ra gu samsa samara le kasibze balu ne to rong sisya kane sinang ko anui Christmas kong ra hang ge prepare te jamza ndai ko gu hof bamnu ze nang wo zwa me sibze question get kai ne zai ze nang ko advent Christmas celebration te jamza anui ki ge decoration te be ne ko ko te be ndai ria ge nang Jesus Christ adu hagu is a preparation te sem ne ne anui ne ndai kum je rabu sugut se to lo se be sa pi ne anui misui bi ge misui ibe ka se be de bre ilang do lo misui be pere go do lo se je ningale misui zen ta da abe mi do hang ke pe ge phu ke te da wa nui da abe je rang kang pi lo wa ki ko gom le la le ne rang kang misui be ge anui Christian me kana anui hang ge rana misui be go pu Christmas ku joy pe je anui misui je bam ra hang ge te ra le Christian me ke te lu je mi mo ti
thế bấm giờ haragu rồi giờ lúc tông mà bị đi cái sự giờ mình ta cái style để tôi có một generation ya có một lùi lùng ta cái anh ấy lắc tôi sang đấy hiểu sao đâu đấyแต่มันลงcái lồng một đôi kiểu này vậy lắc tôi ít đấy vậy nè hàng sang sang mà cũng có property đó anh mi suy ít đâu có set cái lồng giờ làm này hay là số anh ấy suy bẹt lạc bẹt anh ấy ta cái làm người này làm mà anh ấy nam gì cái này vậy nè anh ấy cũng nấu cái này sẽ problem là nó mình suy bẹt lạc anh ấy Christian family làm người nó mai sẽ là bu mẹ bây giờ rose pie nè sẽ kia kilo ram bẹt sam ye đồ mình thôi nè mình suy cái sang cái này vui gai luôn cái sẽ này pastor penalize Mirabam, cile Mirabam, nespole kai itu rebrand kilang beko. Ya, sui sangle hakika hage ko ne sin make naupura ko peu gai se nam ram agum ko ne sin mila sui sangle kelu se roklum sin luang bai ni. Lusu anoi ko Christian anoi ta ke market ke anoi tepti buring ting me anoi ta ke market te wong sangai ma ke anoi long so sebab Malaysia anoi ta ke suppose na anoi long misui pe na sebab Malaysia bamu ne jim na ta ke my RBCC ne organize te the MBC Youth Conference message boypu pasepe rebrand boypu pasepu nungui do YouTube kan king ta lele idung king ai slay king ai ya pana sujarang ne mi hangge challenge tu sam misui iperabu sam pana rangai ne honor with your body honor with your life honor with your time kaselen pana anoi pum du je respect zaina anoi pum je te ni ra pelu bom je te ra zaina anoi gu ring ting je mi kong le sak lu je anoi lungai ra le zaina pi chi je te mi je te ra le je youth mu da get challenge te go be reverend boy pu pana se je yum da get challenge te go le anoi tati gu mi pum mi kona mi lum pum hang mi sui pela hang anoi te le mi kona mi ing ne du te mang le se je idu kona sui pela ka kona te wai nang nui du siap to lo design regret te ra ha mi kona te pa ko si je min sui mang na ko mi dum ko ro te pa ko mi kona zaina ka dei pre lu ngal lang le sama so pa ra do mi kona te ko ine du si je problem nang to te pa ma ko zaina anuye na phi du te si mak sang ren le ka se do pu message kana plana ni ha get challenge to le ko zegna anu zimna anu Christian me kete se rasam na king hang la moi de iba ibui ko de na kena ke tu ngia si bui ko de se du se gom de se king mam de se pele du te gom de se helus to anu se hate ne pon ri pelu go te dai gom zaine ka bang na dei phian si siak ka be je ka tne pge kong dai gom ja anoi je he dai di ta dai di abi ge anoi sui je ha na pe ga bu sui ge ja anoi ta ge gom ngam lang le ka se je ning to le anoi go ring thing je precious ma mi hong ka sang ba let's do piting phi je dui ka sang ga anoi samang ge anoi sui te pe no point na ma na ko sima kurile 15 to 80 90 se je long hang ra be ge anin dai ko mati ma long ra le jina anai ke lam si se kene ke tu concern te se long ra thau le le ka se be ning to le ani go society yang ko mi sui je Christmas pam ge hale te se anui tau je um le les to anui da ge soi be ke lam le soi be ka se ba anui da ge taung ge long bam le tu
kalogu feeling haram hadui gu zaine maka habu be zaine hemi me be mi hangru na si be mi kitui na hangru na si be ai porong ja pui ting gani ko heavy ya harago sugutza harago kan gya be nung da ge kai maka zaine kulun be kai maka nu ko kai ra ma za anu da kai maka ai se zeng ko anu hangge Christian gu bai has ai po gu ai po ram za pronga sang le ge se be mi ta do stai ke to le sin zing ne ai po gu chapter selutun makta na rabu sui kana madau du pe lak le ka se je ya aham tu za stai te pe le idu da gu to na ram adu gu interest ma ra ka se je ya ha ka ge klum ne ko problem ko se ba kino si ka do ndai pe kono ka do pon pe kono ka do nem pe kono ka si kino ma ngiti se je long je bang je he lu go ro ke lim dai haro do tu dai he be se mi sui pe ngam le ke tu pi lu je nui rim ma lu do he zen te pe dai ne ke kulam tu bi ane go society je haro do si mu dui le ke se ra go society do ngo pe ka ma le se je mi to lo na society to le I do he bi da ne mi na ke me do ase bi le si je ne ane go society isu rahang na anu haim na ren rahang anu muye sala mule le do anu go to te se dola ri ai po gu game ye kan thok to na hara gu sugi ka anu ta gong nam na ke ai po gu game mi me be zaine haram hadui gu ke interest bam ko interest bam nu ze samange dan pe ki ram pang ka ge kle ram po sang le pom pe len pe la len ai bu du du se mo mi ze mo a razi ge ne te be sa pe bi du ai no relationship is gom ra mo si ze mo a ai ze tho ka na ko klo le ne he wa na ala du si po bu pu swai pe ze ai wo ko ni ai gan sang siak ta swai ji nam le na a go ne ze he mak se chila mana kale lu pe na ai go ro sam so ga dum ta pe lo ane society je ya ai po sui je te kli ne ke ne ai po gu virus bom ta na ai po gu chapter close rozi ne ai po gu game je close rozi ne he mak ta na ane Christmas 100 years 200 years mi je pom le to pling sing da ra gu sui ta na go ngam na le ko se je ta ge sai te to le po gu disciples ma me sai ta pi ko le punui wong dang le mo la mu le zaina punui do suri ne suwa bi ze punui do ngo saim lam la mu le helus do ine disciple ma do ning le the Christmas joy punui to bam bi le de hebi punui ku mission ze he ta go mu hing le sui ze punui sui ze disciple ma sai le se ze ya hang ga sai te pe disciple pogu kani ma sai tak se sada ga ni de YouTube ku do ngau da anu ting tau de he was a site kam de site da ze punui sui sia sai ma ko punui sui za ra hang jing ne site kam ni ko ni oh edi na anu ye na ma ku do anu da ka re be ket de tau ma re anu family an rot ne be ana pele le su si po ana ma ko mira mane mi su du gong ze ra ta tu te pi ze ra sam so pi ze gimina ka ha si ze accept punui ta kam ni punui na punui sui za rang jing ne ging je le za su je sai ba kam ni disai pom ramane ai za thau le de ne Christian ma hanga ba se je mitani to ne zaina shepherds nu ko mi kme li rein du je nsun je punui jin na ne mo chang lak na bam ne su punui je immediate decision nu de ni tingem angyen pe ne sam ki ba pu la de se blog ya Bethlehem ge punui terang ge punui phit pung me punui ko me midnight se les pose ting mui ding kom be le du sport ze ma do account to so ma ke zaina pa bam de mi no do ma do punui ding ma me helus du
anui rape lung kyo la mu dile ke mai ba rape sebe bulo nui da ke punui bu kame ni ram du le ngai sing anu ja so dia kam anu ja nui ja zoi de pi de ka me ai po gu text mission gu samgi ko mission gu la na po ga so la ko ni ai po ko punui tep phang ba punai do le do emission go na ma na ram ma ko dile kalau je punui pi ha ta ti le tingim angin maduina gom ke lu za le bete wa lu sang punui do sa wa lu sang da kai ami le ja lu za pi so le ta ti le je ne anui go ndo anui po pai me four fathers madui ze missionary go ngai mang ko de gum jam lo su ja anui ne hasak kasing u se anui ya si sam makle se ne se wa bi ge head hunter pe sau dang kang ki me dang za ko lo me pung te na ngam gong be khum na si ja se le head hunter ka se na ko ma ke zim no do nu ko Kesar Augustus pene zim no bu luyung bu ngia ma gum za anu kire ki kame zaine kene ke tu tse se lo mo ne zaine punui ka klum do tu hadui kewe ki akoram do anu pi pe za klum za ko sporting ge hele justo anu Manipur ke serada anu Temanglang ge ase masa anu Manipur ke missionary ka se pe William Pettigrew ka se pe ne this January 3 minye 1869 ge Pettigrew ka se pe ne gospel je po de ni pa se po gong je po gu history pe ke ka se na ma le William Pettigrew Manipur ke gong gu do tangkhul ma good drive na was a missionary right lam tu je gwa spolu ga ponui tak sia su tu tele le ponui na minin tuinan tui zaina hangsang ma na ngosa ma class tu ponui ha zau sang na sakai tele le ke tum tok tak toi helus tu haro hang sing na pa ja ponui tu ngoi yang na lok ke ye tele hangsang na rang ne si du sang na ne missionary tu teme aro tu sima andi bam ge he punai tak se he te gyu ka du ki ba mi lo ke ka suppose sange gospel je mi se gospel je pe le he blog ya punai je Jesus Christ du accept ni ni ka ne he be blog ya nung ka na ke ki du ni ro pe tu je plum je bam je ka na ai puram se rokan ya basigne sing tu hadui ke it lap leina aja anui hange enjoy the rock na page lo ko se sipati apne sui je missionary I am put kati be se William Pettigrew ne Manipur ke la ka le jai nai sang na misui bamule designer ndai gum tak te lo se bu sei ne ani ning to rekle nai sang na misui bam ra ngana mi hai me no me kam de le zigna anui hara ta te gu ani gu spiritual life haru di se ye anui ndai gum je te gu se me ayana nang ka sang la mi Christian ma hangye zigna anui gu tingkum ki bene do spiritual life se hang le gu du ma le again nam ram ne do anui gu sim so spiritual life se fu je gum do le meeting kum ki jam ne stu haroi pum je suni jam ko le ba mu le zaina gospel ministry ge to tem ki jam le stu suppose ne tu in lui de bi do ma do ga le zaina anui harui se ge dai kum je sing su ra lo design anui ta ke poko to responsibility la le as I go sui ge anui te ge mang na
อันนี้สุยไปละกับบ้านนี่ก็ไอ้พวกสุยก็แต่กี่มาตานอันนี้สุยไปละเลยมีสุยอยู่เลยดูคุยเสียกันนอกเลยjigna anu tage print na as a responsible lura samne responsibility as a roise ga anu sing sura ga anu ren ra le spiritual journey ja anu temi ra le je mi kamane bible study tem so anu ten ren ra ga thawam bi le pastor pune haraki telo ja aige pulpi ke haraki terale tai pirale ya sirale asebe rang sundu nangna I aize typing niya raki ten ria asebe decision buza ta thawani ne asebe ta ni to ne jigna anui aigum ramza anui te rangge ka ko na plan te ram le asebe rangai le Rado hadawa kaya anu yana rado hadawa kaya zane klak isem kana si sem kana adu ningko pugu proses sekwai kone mi tegu ka ni mole maya rado siyo kaya nene market miracle teko kaya anu ya no kim ne lu ni lestu emale mit anu spiritual life se mi sui mit hamlange anu idage hindrance anu gum puita pega na aku journey dang loge anu puya sing tu do la na khamle bomule namna bomule jigine anu family ge anu nom dagane mi nom dagane mi no pe dagane zaine mi ki nom dagane mi ki dui dagane mi ram dagane se spiritual journey dang ge heze ta hang ze mit ngam ra hang ge miramna bagu kya so kyan rangyura miramna kulum so kulum rangyura asuje teguga kallo ki hindrance kam namna da ki zemles do anu tegu saine ibi ze mi so ibi ze lu ham nei ka se baring to le they brain ko rain sona tin lam ne third world war declared tegi gum je ko lungna mone anu hra to te ra do patin je samdu samgongle kasebze ko do pihi ibile earthquake to te si ram do bubble gero drama meteum kan dai gero da ko petsu zela mune aiza po te sama le petsela muide anu ting lu mana forgo basangule signe anu guring ting ya sugut ibelu ra design ne ra sugut wong samra Christmas to joy anu Lucing mulai zana anui pipet pegudu si je pipet kera zaina anui samsa gudu kansi be zaina samsang ye matop te gudu coupling bi ge malai ni ge anui gu top te rahang anui te ma bi ge ma jisu krishna tingwang pno du lai ko le lang nai se ai kum lung law ni ngya se lung law ni pipet se ke na ke tu ngya se lung law ni chen sam twin roi ku gift sa anu itage sui ba anu da pi ku ai se te sang ra hangge anu go samsa anu go tate anu regret te ma ra hangge anu te ra le se mai so ge ra ngai le anu itage harabu plan je ibi hang ri le si je anu stai te sang le pe je ka re bu wong lo thre du wong lo ma third world war declarative debe ma hinga gale ne ko re na chen no mi do hinga gale pe pe lo ro samra ni pe te se se anu lu ge prepare te le jingne ibi hang le Genesis to Revelation jan ko pe ma rile pe ku de ti ma ke pe ku de Old Testament the New Testament samba ko te kam ma rile harago sigit cha sago sigit cha go mu rile anu kanum pui pe ma ge Revelation kai kana go kreo kana ge ro lam le he will come with reward to give according to what you have done said ini paza anu ina te ga sa sa to pung za gong kel le se le suppose go mare ka gong le suppose hang ge prepare zaina
có anh ấy để break cái lòng cái misui xia mà mi tông có ting để misui pela sem les do tingim ram ram mà vậy revelation tai tai kết cũng mà tai cái rồi làm này spoke ya cái hạp bom đại lạc lệ zai nè có rệp du bom đại lạc lệ cái sai du bom đại lạc lệ hagwang ramali point nè anh ấy cũng mig duy lệ nè nuin chỉ chắc cái lệ spo hang zig na anh Christian te lệ tingim ram anh teram zig na si zig na namai Christmas joy ram zabam ze spo ram ge long ra hang ya anh prepare te lo se lệ sumai ne December 25 ke isu longom de su gu ndai ko sing lu rang lo na sipo mai sing gitu ano ne misui ze lungwa bu misui ba lu to lu ku gong dai de revelation ge rang ai pra na gong da ba sing ne ano misui ze heki du zai ne malai ne ragu ki be pagum pi ne san bam ra be sui sia be kha be bidom ga be bam dai la pram sai be bam dai la pram sang ra ge anui Christian de le zigne anui sui za anui tote ko ni ani bilum pum phai ning ga phai ngim te bo nu ko rang ngam za haram atu ite aki yang zigne meram do mong to di za rui te na ai bộ cái mi suy xẻo tu bom đại lạc ta sai tên em tu bom đại lạc ca dây nè rau bom li quên nét chân bom cái để bom giật tu ngon lâu cái sự gì mày ra để gì nè mày anh ấy Christian lấy nè anh ấy đang ngắm bụi to nè ren cái gì nu có răng đi cũng gì cái xẻo bu chapter cái này close tu gì game mà pen thầu lấy nè anh ấy close tu gì gong ra bu suy nghĩ sẽ cùng gì gom rabu suyud ni mana anu Christian mahanga mak tau ba gom rabu suyud ke ko te tau marile saka te tau hang le lo misui lam be mai hanga anu te tau marile spo hang ya anu aku use misui je ra ta te mi je te ra le le kasije na mai tin so ge ki sa te da kanak te ta listu sakyo sa mi ge kamo ka so te bom da razigne mi de ne lo zene sei listu I get rang ai bige se wa du zai ne smai no mai to te bige pe se ragu mission te ni ka se lo ka se le ai ne I roi ra le